Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka leongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utula aina o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situa o whatu. E wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga nio whai o tupua. Ko kori ke uhufanga moa I he ngahi I tala whatapu ko tobe, o ku whatapu atu pa me heni ka ata e whainga maari e ko ni ke o atu ai, homo porokalama ko ia whatufonua fo au ki he weekend, ai o ku o I heni pa moe whakafofonga, pa o ku ne I lotonga I he lolo halai walu, o ma porokalama atu ai I he pongpongini. Patama pe ka inga e ongo le rea tu pe ka teki moutolo, ai tau porokalama ko I he ahoni, pe tau whatawange pe, e lava pe a interneti kene ke I puke o whakahoko ate porokalama ka te kumotol pakapa I ai ha palaparema interneti lotonga porokalama pe mo whatonga I pe o ku lotonga I he I wawaulahi a e whafofonga pe o kune porokalama mai pe me iai o ku lahi pita pe ngai feitu koe ke a lere kia interneti. I hene pehe ko uwhewhia whoki ke tata lere a e whafofonga he laine ke kamata e tau porokalama koe whatufonua fo o ki he wikeni malo e tau mau e pongpongin e whafofonga pe malo e ngau e pe mihena whewhia ke wawaulahi ki he pongpongin ko ilo e ku ke lotonga iai whaus o sia tu ai campaign I whewhia ke whafofonga unga kua I he ahoni.
Malo bisa loh, toko le tapi ke hufang ai fatapu. Oh iya. Pak mai ke ahoni ko mau wa ke ongo sia. Mau ki ahia ki oko mo tawa ne ko. Ka koe fonua ni afu au pitu. O malo ki follow a be puri me fonua. Fu o afu. Ka koe weekend ni ai uhala ya pito apa u. Ko ne toki asma ne matala ahe pom. Koia, oku ange ko lago me ak tau whakau kau huta don ke moko a bita hak maalunga e funga whanua. Ka gehe ka koe tuunga e gwehe dai nimi, oku hange koe ko whamadala whafonga ku lotonga afu. Ka te tok foki mai mua ki he tuunga koe ni kuiai, ka huinga ke i waba wai, ngā koe lotonga hoko koe kempeni, ko pehe ke ta toki whaoskia e ta prokalama hai honi. Ka ko loto be ke ta te fok pe mo ta proklama o fai beha te fama ala mo fa loto I he whakau kau koe na ta tala no ai I he proklama koe wi kosi ka ko ngā ku kei toko lahi be ka kai una o loto be ke whai ange beha fa loto mo whakatala noa ka tingina utolu I he kaweinga koe ni o ku I he whake ai kaweinga e ua o ko loto ke whakamatonga e ta tala noa koe ahoni o ku laki be I he whakau kau koe ia na ke taranoa ki ai wharearea, koe oku I he manga whā koe ni, pe mo hala whanonga koe ni, oku ke tui o to donu, ke whiri I he tui ai kau no pere ki wharearea. Mahino pe ki he kakai whanua, I he lolotongani mahalo ko talo e whotu ko e tau koni studone, oku whiri pe he kau no pere, ai kau no pere ki wharearea, ai nau toko hiwa, whiri toko tolu e toko hiwa, Filipe he kakai e ka whafonga kakai ki wharearea, neongo o I he ririu, tau hiki hake me toko hiwa toko tahawhitu. Ka koe whakau kau koe na ke o mai, oktotonu ke whiri e he tui ai kau no perepa koe isiu ko loto ke whakaloloto ai talanoa, au ku kai whoke ke koe whakau kau ia ku e te tau whai ke o mai pepa tau ririu ki ai, ka koe mea lerei pe whafonga e tau ngahi mea goku mo whakau kau ki ai, ki mo tole kau politikare. Pea o mai ki tau talanoa ki ai pa me kakai, pea kousi o maho inga apito hono o mai whakau kau. Te bakai I he mitia whasosiale o ku mui ai toko lahi o talanoa I he ngahi isiu kou ke whotu mai. Pea guai moni ihi o ku nau tohi I he isiu ko ia o mai na whakau kau pe o ku nau pupo pe o nau whawhepaki ki ai. Kako uhinga ia foki o ku ke whaatala noa ki ai, ke tau whau ke he maa tau tala noa pe aku ata taha kotoa pe, ke o mai ne whakau kau ki ai, pe ako tau wheringi aki ko ia, te tau lawai o ako hawhainga mea, pe me ngahi ka venga ko ia. Whawhonga ka te o atu mua ka te koe, ke te whai peha te whakatala noa I he whakau kau ko ia, o e whiri ko ia e he kau no pere, e he tui ai kau no pere. Mahi no pehe tu dai ni mi whafonga o kulotonga Filipe na tu kau no pere. Ka ko ngā pege o ke o mai ho whakau kau ai. Ka pau ke hoko atu peha no whiri he kau no pere. Ai kau no pere ki whare area. Ko nau totonu whokia ki nau tolu. Ke nau whiri ha nau kau whafonga. Ko hea ngahi wesia e ala hoko ai. Pe ko ngahi le rei o ku totonu ke mau he whanua me he riri e whakau kau ki ai. Malo pitolo, te malo hono te o hake isiu ni e. Koi. O ku mahi no peka te au, o ku ia e uriu ke he. Koi. Kau tike ke mahi no ka te au ka hae uhinga hono o kofi. Ai fo I whakau kau. Ke hange hafu mea kōwi. Te koe me pēni o mahi no ka te au solo ki te ulawa peo whakapau. O te kei ke lau he whaahinga e koe ni. O ku nau whakaanga I whakau kau. Ai ripoti koe ai CEC. Koe ripoti whaka CEC e solo nei kamata mai. Ai koe whakamā opo mai ia. Ai ripoti ai tui pere hake. Pea whahu mai ia he wafe maono.
pea fotu urewa tripartite committee, na fotu ko ia na urere mai na toluai pe toki whakaosi mai ki he CEC. Aia ko kuanga koe whanongo koe i whakatala noa kai koe tae mausia e whakaukau. O kumahino ka au te keke naulau e nauto ripoti. Te kia i tō taha ke naulau e nauto ripoti. Pe toi whekumi ke loloto ange ke hanga e tau hala whanonga koe. Aia, i he ripoti koe niu nau hanga ai o disclose mai ai submission nei whahu e akrisi. Whahu e uriti, whahu e ispulu. Whahu pe moe kautaha a totono e tangata. Te mokala tima totono e tangata. Aia ko kusio te keke naulau, ke nauhanga whamakatunga lelei. O vare au pito hono mono mai whakaukau koe whakatemokala kakato. O vare au pito mono mai. He koe katoa e submission koe ni. Kai ke aha tala noa ia whakatemokala kakato. Aia o koe taha, o koe toko taha, he kau whakafofonga i whare area, o koe ne asenita. Ke whakatemokala kakato. E solo koe whakatemokala kakato. Koe uhi ngai au tau tisuri kate tau tolu. Ai tau fotu na nehanga whakahekeheka mai ai merino e whonuan me he tahavalu whani ma au mai he tahavalu whituni ma au mai he wanoa hongo furu. Ai oku whemau e ke tokanga ki ai hou e ki ia pa tokanga ki ai ene afio ke whakaukau goia. Koe kulau koe submission a kirispo hiwa. I kai ke uhanga o whakatokanga he ngahi kakano goia o kune teke mai ke whakatemokala kakai. Koe whakalere whonua ke whakatemokala. Sai. Whanau mai e solo ka hanga me kehe me he whakaukau goia. Koe hae whakatemokala ke ata kitua, ke vahe tau, ke pure lao, ke tari ui. E lava e umea goia ife, lava e umea goia ife. E lava ia he e sino, pe e lava ia i he system, pe e lava ia he konistu tone pe koe lao. He koe tō lahi whaatara noa ki ai e solo ke unga ke whakawhao ai horizon ai mahino ai kakai. Ke whaalawe ki he lao go a fisi, ke konistu tone go a fisi. Tukau ki whaatara noa ki fisi ke unga ka hanga o mai ai mea go uhinga gai o ku unique ai atakai whaka sosiare whakapolitikare whanuani. Pako pau ke tauhanga te tōria o whakatu ha mea o whiunga ka moe whaunga e whanuani. Osi identify katoa pēia he report koe. Koe ke uila po koe makatunga whē o whaia e whakaanga koe. Kau tate mea koe ni ke tauhanga o fu mahino i ane. Ko fisi na kolonia fisia. Ko fisi na nau mei hange pe ko tonga. Koe hierarchical society. Kana nau tukuange nau tolu afisi ki Britania ke whakalere. Koe taime koe nai tukuange whakafoki mai nau independent. He atu afisi a. Koe malo mo army ene hanga whakafoki mai afisi. Me mawahe koe alu koe corruption mo ngai mepe. Malo mo army. Sai. Ko nistu tone ko tala no ai ke hono whao i loto. Ai ngahi mo oni whakatemokala ti he ko nistu tone. Ka pau e iai ha taha e kempeini pia mohane ka veinga moha pāti e huu ki whare area pia hiki ni mai a he pāti e whahai taha. Automatic riho no NCT one. Sai, te whakatala no ai. Koe nau whakatemokala tia. O whakapapau i ata ki tua o whakahoko ngā we o kuke hao campaign i he pa ke huu ki loto o kuke onra polo ke ho mea te. Ka tate whakatemokalati i he tau koristu tone. Kua pau
ke hanga he minista paanga o disclose ki whare area. Ai paanga ko toa peko ko stana ki mai he tukhau, stana ki mai he ngai whonga keke, disclose ka te. Pea moe paanga na e whakamoreki, koe ata ki tu ai, koe nau whate mo ka alati. Sai, koe uhinga koe ki au ai whakangahi, ngai whakamatala koe ni o kohanga tāna ki. Ke whakatontonu ke whakatemo ka alati ange whonua, e whaia he konistutone, anda he malu koe ni. Ka musio ke isiu koe fisi, ka tala kau ki tātanoa ke isiu koe fisi. Nau whehe aki olo, whie mau ke nau hanga o mai hataha ke hoko ko head of state. Ke whiri mai me kau no pere. Ego nau mea whai ko nau whiri whatau wha. Ha no pere ke hao head of state. Ke ha? Ka hano toi mahuinga ka nau tolu. Ka hano mahuinga. Kene hanga puke. Kene hanga, ai rolo koe tohi i mahi ripoti. Koe rolo ia ine afio. Pe aku malu motolonga e meri no he whonuani. Koe fufoi mechanism koe. Hangi hafoi mai alalo. Koe whakakau koe ke pehe ke tau eliminate ene afio. Pe ai ke whiri he kakai e kau no pere. Koe fwoi whakakau motu aia e solo. He anga e whakakau. Eia, koe anga ia, mahalo koe mau whanonga tala noa aia. E solo ka pau te e toki ose campaign koe ni. Koe ospe koe ni koe senia te uripoti. Koe no hinga he kumahu inga ke tau tahanoa loloto he mea koe ni oa e mai o wha vai pe. O whakanā whala pe. Kai ke ha paces. O mea o frustrated au hange ko whare area. O ko frustrate lahi he ko whai e homeka. O lau e u mea ke whakamakatunga e paces te lao. Ko e hopo une whakamatunga e lao. Ke hau ki whare area. Ko mea ko whaloto mamahi ai. Ko kau i tala noa ko me he ngai te pire. Te pire e kabineti mo te. O mahino kau koe ke naulau, ke whakamakatunga e paces, a erito me makatunga kuhinga e nau tau kawe ka moni i mea. Koe. Ai, au. E vivendo, kau ki hanga mua o eke tu mua he na whai ku tama wahe me ka venga koe ni, ka te toki atu ke hoko atu. O ku ke tala noa whoki he ripoti koe CEC koe, ai kone mahino ka te au, koe ngahi ripoti e ni ngahi kulupu e tolu koe na i he taimina tau ai koe liriu, na o mai na tolu whakataha ina o tolu, o kaua e ripoti koe na mai mea akirisi pohiwa, ripoti na mai me pure anga koe fre, sewe mo ripoti koe ni, na o atu koe pia me he, ain koe na whao koe halapua, pia mo tu pere hako na malolo. Ai a koe ngahi ripoti koe ako, koe ripoti a koe CEC o CEC o kuke tala noa ki ai. Na iai foki ai ihe ta o koe ni o ku nau tala noa nau toluia, ihe ripoti koe konversio koe tahiwa hiva. O mahino i bea wia koe konversio ka na i whakamatunga pe ia ihe maai patoa. Ka ku nau tala noa ihe konversio koe tahiwa hiva. Na e ngai vai poini ai e fiha, ka koe fika ua pehe, ke fili e he kakai ai kau me mipa kotoa o e whare area. Aia, koe konvensio ia o ku nau pipiki ai, koe ngā, ka kuke tala noa, puka haku o kuke tala noa ai koe he CEC, ka kake ke tala noa he konvensio. E solo, koe whai ngā uia koe tau hinga koe ke tuku. Koe progress mai me hiwa ua ki hiwa ki he wanoa hongo fulu. Koe kahatoa ko siuperi ai ko iuriti wata ko sunia fili ko Israeli pulu. Koe whati te mokarati koe kautaha totono tangata ko agrispo hiwa. Na nau o mai e nau submissini o mai ke komiti koe ni. Koe ki whamalala solo. Koe raki komiti nai fotu ke whai tala noa ke kakai koe komiti koe tui pere hake. Pea pekia te pere hake whaka osi ai e Steven Halapua mo e kau me mipa koe. O whakahu mai ki whare area, o tupunga e vela nuka alofa. Koe uhinga e vela nuka alofa. He ko ngā koe whunga ngau nā ni tu uni ke ua e whaawa whare area ke tālanga.
Pana ho ha rewa kakai ia he whakaukau o whenga kakai. Whenga kakai ke na hanga, o whenga wharearea ke na hanga o press pe taofi ripoti ko ia. O tupunga i koe ai whatamaki na hoko tahon taha. Pana nau toi whoki ko ia pa whotu rewa wharearea ai try pa taiki. Ai koe meet for all ia. Na o mai kau whafonga me kakai, kau whafonga me ho iki, kau whafonga me he pureanga. Na nau whotu rewa foi. Ke nau ngau he report ko ia, te o mai whotu. Pa nau toi a o mai koe ke huafe maa walu, tutuni rewa i tupou nima. O se hala tupou wha. Pa ni hanga o mai e lao, ke whaka maa o popo ki ai ngau ai komsoni koe ni, ka e whai ririhu wana honga furu. Koe poini e ni. Hai wina tau a ke ri mai uri poti. Na whakakaukau, mahalo na tonu e whakaukau e ako e. Kana o sia o mai ke he foi poini ko o hanga he ne afio e miti mai. Ki au e solo kau e mea te uwhilawe ki ai. Koe tau whangatua na e whai he kau teke te mokala tiki mua. Mea kai ki aha whekite ngā kia me he whare ne afio. Pea moe kau tau whangatua koe ni. Pako uhi ngai ngahi laka, uhi ngai ngahi petition, ngahi laka whahaha. Kako e ne au mai te he wafe, maa walu, ne mokoi e tu ini maa ke ne hanga relinquish, mai e mawhai executive, ki he wharearea atonga, pe to hake mo e whire kakai. Ki hau koe fo i manga whae to ton ke tau talanoa ai. Koe whahenga whakakaukau koe ke tau toi foki ke he hiwa ua tokua po hiwe hiwa. O kou wha mai au toi moi ma te pōurake o whakaheke heka na toha waka. O uta karasi koe nio amo hahau toa peitu utokomi. Koe whakailonga ia au ai fu loto tangia. Ki au ko whamatala peni ka au e sora. He nāku petukutuku au mei tonga he wafe manima. Koe whakatoka ngai ai pure kovi koe ono whakarere soa laini. Nāku tawhi e maaria koe ono whakarere pa koe eke mai koe he kau whai hongo tanga. Koe angai ni tawhi e maaria. Pa koe whetuku re wau e whanau ke mauhiki mau tolu. Ka koe mea ia ka kai ke nau whai tutu. Nai hoko e wā lau ke hoa o tutu. Soa laini tutu ai mai ngahi business whelalawe i he foi pure koi goia. Kana e os eke uwhi hui koe ni ke tu ini mahe aha koia. Pena e hoko e tuto nuka alofa. Ko hame eke pressure ia ke ne whai ririu. Kone lawe hala tata. Ko nau moni ia wai. He nā kulu os lawe artikolo e solo. E taha hiwa noa. E ne whakarea o pehe. Ko e ne whakarea kia e piko po whinau ka mo akirisi. E hoko e ririu ia i hono taimi. Ko ne whakarea pehe. Kana tau os whanongo ka tope hono interview ia na e kau e ririu ia ai mama ke ririu e whakarere whanua ke whakatemo karati ane. He ne kau e ne ako ana i Europe. He oange i mahino go ia. Aia nane pehe ka pau na kai ke alo ako i Europe. E hange pea koe ka hoho eiki o e whanua o whakawhepaki ke ririu. Ka koe ne lau eni ko ia tonu pēni. Koe whakasese repe. E kei hoko atu. Whai pē mea tatau amanaki ki haola kehe. Aia koe ne uhi ngā koe ne sio i Europe. Koe lahi koe ngahi pureanga tui koe alu pē tai whi maria kakai o rivolo i kakai o rikawa. Ka koe ranga ne whakaukau, koe whakasese repe, whakaukau ke whai pehe pē, lo te mamahi pē kakai ka whai pē whakati. Whakapahu. Aia ki hau, o kai te aha mahu inga e ka hau, ke utoi alo lau maha ripoti dai whatu, e taha walu fituni māto koe ripoti dai whatu e taha hiwa ua. He koe progress katoa, whakalaka. Aia koe kustio e solo o peheni anga whainga whakaukau ia koe na. Hao e hiwa ua o sio ke fuwao tāpa nau hanga o kini, whai. Ngai matai palau whewheka. Hau ke ua nohongo fulu, ko molu e ngai hoi
konga kere ko ya na furi hire wa tis ai na te fahi ga na tis ai kawa mai ke taimini tala mai ka tama ko ni tau te fok fahi ai lo ngai utokomi ko kuhinga e watala no e solo he ko ka wai me o ke mau ke tau tokangi ke he ko hono uhinga ko tala noa aku e solo mo tau feturi fare area ko uhinga ko tuku hau ai ko uhinga ka ko fatongi ai mau tolu hau fa fonga fare area ke mau huki fare o tuku e mau sio kita tuku e mau whakakau benefiti tuku e mau fe mau mawhai tuku e mau fe mau sirini ka mau tokanga ki he tuku hau ke whakapoto hono more ki he koe paanga ia e whonua ki he lerei whakaluku fua e whonua sai so ka fwoi mea ni ko whatonga toko ngo o mahu inga ke whaigai toka tuku tau wheturi au mai pare mia he mahino mai ai ngai whamatala na naulohia ki a whare area koe paanga tokoni me Australia na o mai hanga ton be por anga Australia ke lulutai fe tu kaki lewa e wa taha ke high commissioner ke ne hanga nge fa ba mai pe ko moni na ave hanga ton ha paanga ke lulutai ko tari ko me high commissioner ko loia ko paanga na ma o atu ko paanga ya i polo kalama whakata uia a Australia ui ko budget support pe hanga ton uia ke whare paanga o ko ki hanga ton uia ke lulutai e ko kau taha ia ko ave ko paanga me he whare paanga ki he lulutai ko mea ata pe ia e pare mea mo ne kabineti ko ke kawa Australia fano ma Australia ia sai ko foi fehu i rewa ko na feinga o ke mahino na i fe ia i he line item i he budgeti na mohanga ti crea mai ai o wai whakotutu e pureanga ke nau to'o hasirini me he whare paanga ke he whakatau wakapuna hala ka koeni e solo ko uhinga e kukumi he ko uhinga he ko paanga tuku hau ia pa ko hok fatongia ia sai ma tuku tau feturi mo pare mia tuku tau feturi whakakiki he pare mia ko kau tahaya ko ni ko kau tahaya e pure anga pa ko feinga pa ko kau taharewa ahai ko hai ka pau e hoko ha whakatamaki te ke pehe mai ko kau taha ahai ko ma ki tuku tau feturi ko ia pe pu aki ai fo irea ko ni solo ko koloa pe ho kui o ku ke faite riha kia ko koloa ko tu hau ai kakai o ku ai la o ia ke ne pure alo fo tu ha o kau taha iho hingoa whakamore gai ha o paanga ke faite riha o te ke ai noa ia sai ko e uhi ngā solo he peheni o ku ikai ke ia hati ai ko hala pisi o ku o mai o kai panga tuku hau ko fu kau mau mafai la lahi pe ko laione pe mo pea mo kolo katari kai te alat ko mo se puni mo huhu ke turi ak nau tolu pau ke alat mo fu tom kani mo e mo tuku tau veturi ke tuane mai tu ha ka kai he fa ngata ia ka kai sai tu ha ke rewa e kau fa fo ngai ko ni he ki komiti mandoi na tarat ko ki komiti o ko tokanga ki ai o kai ko pare mi ai ko he whakanatula peia ke te ongo i te iko ko tau te a se au whakanatula peia e na whe malua ke mea koia ka koe ki komiti koe whukau whakafofonga mautolu whare area na mautu whakataha he vote of no confidence o tala i pe kai paanga mo korapa e whupure anga ana koho vare au ia e mautu tau veturi ke tuange mai e paanga tu hau ke tuku e nau kai una hanga na tolo fana ia tala mai ko tai apa solo ko ke tai apa kai tahani ma milion na fonua ko amore ko ni he lulu tai go over he tolo no milion o wa ke ati tau te ke lava ati tai a famoni anga toki mene anga fihu ake sirini ke mahino ko kau taha ni ai pure anga ke a fainga certificate of ownership ko kau taha ai pure anga tau ko famore be na tole paanga ko ya ko na ulo ya ki a fare tala ko fa tau sea ai retirement fund tala ko no tala ko paanga to ko na seria ka to u me ko ya ko ulo i ka to te ke o mai fa matala ke ni hala fa pa ya me ai ta
Ko kuongo i koe aku. Hanga fe hanga mai kau whafofonga. O whana hau si no tu tau wheturi mo pea mo laione. E nau al mo tu hau e kakai. Ai magatunga e mau i whare area. Ko loto ke nau hanga tau kawe ai freedom of expressions. Ke te hanga ke tau ataina kau whafofonga. O no area i ai mahu inga ke pure i rei tu hau e whonu. Kamata i ai. Koe nā kutoi o hovare au pitu he o mai whakaukau koe ni. He koe kusio whakusolo. Koe kusio. Ko rapo e, pou gai hou eiki. Te aloto mamahe ne awhio, nau hahaka hake rewa hou eiki, koe ke ilo poko haka e huinga i nau i whare area. Koe uhinga e nau whakalawe au, mahala kama nau ki uhinga le yangi ke whiria he ne awhio hou eiki. He koe hou eiki, koe ke nau tō in isolation nau tōru. Koe ne awhio, koe hetia e hou eiki, koe ulu ia hou eiki. Tako uhinga aku ia, koe koha uhinga ia ke pehe ke kaunoa mai ne awhio. Na aku whakakaukau au ia ko hafo i whainga maari e eni. Ke whiri he ne awhio, he pehe ni rewa. He koe kuhinga he, na osta anoa i pek whakaukau solo. Koe whonga whiri lolo tonga, koe ko rapwa. Ko rapwa te whiri peka kaunoa pere, osi ilo le reipe. Koe ongo kanti teitia mei niua. Nana, osi area, tēnā whakatou whiri. Whiri ko iau, whiri au ia koa. Kata toho pe ko hai pe ia taua e finangalo ke o tu. O spe lira i pe palo te tamago e. Pa e tamago palo te tamago e ka pa veve pa hu more. Ko whainga lau maria na huinga i e fotu e whakaukau. Ko whanongo koe e whiri koe kau ho eiki koe i wawau. O wau ia tā atu te oa te sirini koe pa te wai o ngai polaka ke whiri au. So koe lau, ko huinga i whatone a solo. Me foi manga whau tau iai mo tahonga sio ke palparema e corruptioni. Hono pure i kovi ai tuhau. Ko huinga ia e whakaukau. E mahana ki ngari i he osko koe e nau tuu katoa o tala ho nau whatongia whakatautalu. Mana tui koe pe na urea ke ose votu no konfiteni. E kurea koe ke kau keikei. Pea moe kai ke nau whai ho nau whatongia ke malu ai e ne awhio. He ka pauna nau whai ia. Na kai ke hao e whupalapare mai ko nio ngari vare ai ne awhio. Ko ngari vare ne awhio solo ko lava o whako. I loe u mitia fisi. Ko whakarea koe mitia fisi. Kai ke whie mao he tu i te mukalaki. O huna whepaki moe pare mia. Ko hunga he whe mao he pare mia e te mukalaki. Soke ngari kovi. Ka ko mau tolu katoa ni kau whawhonga. Na mau tu whataha, na mau kaila he aha koe voto no konfiteni. Pure anga corrupted. O vare au ia he huate foi whakau tamai na tolu pure anga whate mukalaki. Ka kai tatau pe na tau kaila. Pure anga kaipa anga, pure anga corrupt, pure anga tai whakapotapot. Ko whepe kau atai foi whakau kaila na to. Pure anga te mukalaki. Tuku pe whire na kai ke whaite. Kau kolo tamai ki honga e pai whakutu ke pakaiua. Koe, whakaponga koe tō whakatai ni mi, o kui ai pe ni ihi o kuna o pikitai na tōruia. Koe mea koe ke mahino ke kakai hetai ni mi, koe palani koe na e whakahoko he pāti temo kālati o te motua a wha. Ke whakatemo kālati ka kato ai whanua kātoa kau ai mua tui, pe na e palani pe ko whare area pe. Mahino ke tau ho whakatala noa koe develop mai nia me hiwa ua hiwa. Kata wa me tato ke wafengo fuluku o se te umea koe ki mua ko whakalakalaka ngahiri po tia au mai. O kuai whak mono tuku aki koe i ni i. O kau e pe ni i pe me he pati koe ni o moto awha. O pe he o ku ko pule le rei. O kuai ni i o ku nau malanga e pule le rei. O nau toi he pule le rei. Ka tae uhinga i he koe ki aha. E pauke ai ai whaunga ka toki lava pule le rei o hiri ai. Ka paurewa he kai ki o mai te mokalati. O tuu ke malanga e te mokalati.
Ka toki hili ai pulelele i pa koe foi ai mea noa ia pe hono malangai ona pulelele i ta e ai ha whaunga ke hili ai pulelele. Solo te Filipe pe au ia. Ko te bokala tia na nau kai ko puleaga fili ko te puleaga te bidi ko te bokala tia. Ko fe pulelele. Ko fe pulelele puleaga te bokala ko ni nau ta no ai. Ka ota fa ko ni solo. O ku ke tala no pehepe ko si o mafai. O ku ke tala no pehepe ko si o mafai. Ka pa te ke fa ko me ko. Ko hai o ku tala no pulelele I fare area he ahoni e mga fago. Ka wai ka tawa taina. Ka wai ka no pere. Ka wai ka patoa. Sai. Ko hai hunga ke ai ke teke. Tau pe teke patoa teke te mukala. Ko hai hunga ai teke. Ko hunga ko fa ka ke mafai. Ko lau mari mo tan solo. Ke hirio pulelele ia. Ko ia fe mau mafai a kita. Ke hirio pulelele na go se ko tama ko na mai o submit ko ai vote of no confidence. Na dan. O moto ai voto te o plecha te popo ka moto. Ka mo mai o pure ilere. Ka eu ka wai. O te mo te whakau mai moto ka o ke nga ke mo whainga taia. Mo foto to ha pure a ke mo ma pure ilere. Ka pau te mo pure ko te halu ve mo moto. Foi state mini na o se ai pa na tawa taina na to al fai na. Ko uhinga pe ka pau te fatonga ko nuku tu no na tu mai me te pere ho iki. Tala no mai ke pure ia le ia fonua. O si lo pia nei na historia. Kako mani o continuously improve. O Daniela mo Isaac o independenia. Na tala no mai ke pure le. O mau tol go ne pa to mau ta no he pure le. Ka wi ai pe ki ka me he pa to. O mau ilo le ipe. Ngari masi ngari vale ia ke mau te hi fo mau tol. Wai fo ke la o ai mea ka pau ko mea ngā ue ko ha mala be you treat anything and everything as nail ai ka pau ko ngā ue ko sela pe te fa ko ta ko ta pe ko popula te ke hu ko violo pe ko na tolo ka pau ko ki tau ke ko sela pe ko me pe ko fai ko fa ko pe ko popula ta ko ta ko popula ko ta pe ko hia ko ki ta pe ma o dioni ka koe ka ki au e solo katoa e umea ko ni e unfold katoa pe fo te pe ka koe te utata mea ko ni I will defend ai patoa mo ngau e fai agris mo ka ta mo with all my life but I will never get to work with this kind of people from here onwards ko anga e ki au na Australia pe he ta polo kalama ko glue ko ni ko lue hala loto kolo tene unfold katoa mai pe ia because no pere ko ke whakokau ke pure rei pe pure kovi e expose. Peko tau tai na ko ke whakokau ke pure rei pe pure kovi e expose. Peko pātoa ko ke whakaukau ki he mawhai mo pure rei e expose. Ka ia me e te puri ai. Ko uhinga te tate mea ko ni solo. Na o vale pe wai foi tohi tangi. O mai ki whare a rea pe he toku au whau mai a kirisi pe mo pātoa e lao ke to e mawhai ne afio. Lao whakapuri puri. Hange ko iri fia fu kau ho e ki mai fu kau. Foto ai pa na os pa na walk out solo. Ko ni stu tone e ga ya lao ya e hoko ko lao ka re ko fa mone ni afio. Pe ka ka lao fa puri puri ya ko halanga o fa o lao o fo ye fa area. Pa ke talanga ia mama. Ka o vare ai fa hu mai he fu ka ya ko ka poto. Fa hu mai fa ka kau. O ku ia ye lao fa puri puri. O ai ke whakahu mai e akirisi pa mai pātoa ke toa ke mawhai tu. Ko eka tu solo, e hanga whewhe ha whakapuri hala. O hanga tonu pēa nofo e koni stutone. E hanga whewhe, hau. Ko kui ngā ka hono whata mai loi mai vewe ke tutu ake mea koe ai ngahi. Mate aki mai whi lau lau, sai. Hange ko hanga o hake fotu ko ni, ko asi hake o pe ko heke wai ko ase nita. Fe ke puri ase nita. E ana fe. Ko tau tala noa ko ni ko i taha taha ia kau whawhonga e solo. Tau ataina ne whakau ke hao
talanga he mitia, hawhainga mitia pe. Ai anga mea hi anu whakaukau. He kono uhinga he kuhange koe rea koe tu pou uruaki. Puke hoku ale lo whaaki ko awhi ngutu. Ke mo fua mea ko rea. Anga me mea no tala mai tai mini o wai ki mea whakapuripuri aku. Kata hapo ke oi. Puripuri anai a whanau ia. Pasi e. Kata hae ngahi mea o ku whakanga e koe whafofonga I he tai ni mi. O fulahi ho ngawe aki tui. O kuwai mea koe toi he tui. Koe mea koto peo ke tala noa ke ai koe tui. Koe tui o ku pehe. Koe tui o ku pehe. Koe tui o ku ha. Pea kuna pehe o ku kai ke nau tari. Kako whakaukau ni ko o mai. Kau ata irewa ai whakaukau loloto I mea koe. Nā kuhu he wafe ua. Nā iai tō wholofola I ne a fio he wafe wataha. Koe kulau koe tō wholofola koe e solo. A fio purerei. He whakaukau e tō wholofola. A fio ai purerei. Pea nā kuhangarewa o ange benefit of the tau ki hene a fio. Kau huange ke oa te utoi whakakaukau o kua hawhainga whakaukau interest. Whakafoi tui. Toko hane interest of evil ke lawe ai kakai. Hanga o eliminate whai kau huange ki whare area ke usio. He anga composition ai ngau e kau whahonga kai pea moe kau hou eiki. Mea ngoe nau whatoka ngai o ku whainga tā ia ai purerei he kei whakahou eiki ai fu whare area. He koe ni, ani koko uhinga, sio hiki nima pe nau tolu he tauhi wā. Hiki nima pe he foi mā. Hiki nima pe me ipata. Kai ke aha me ai koe whakaukau ai purerei koe koe whawhonga kakai. Koe uhinga rewa, nau tipeiti rewa, koe mea nau alge o wāhenga, ka pau nau loto, ke pure I rei nau whiri au. Pau koe uhinga nau ofa nau kahau me nau whanau nau whiri au. Tala noai, koe taimua nau ngoi koe nau behe mai na toko e veka kakai, ko to o mai rewa ki tō wholofola I nea fio. Koe hanga I whakaukau, te nau ki apasia. Te nau kapau pēo koe nau behe mai koe veka kakai, pa nau ki apa mai peke nea fio. Tolo te uhanga, koe mea koe ke ufuho haa I e mea koe, he uko smau peo report. Te ulau ai whakamatala akirise, whakamatala auriti, whakamatala ispulu, whakamatala I sunia whiri. Koe sino ene afio oktopa. Pea koe ia ai ulu e whanua. Ia whakahoko rewa ngahi ngau ke whate mukarate ngau e pureanga. I lalo I he malu ene afio. Koe angai whotutu e tau konisuton. Pureanga whatu I whakonisuton. Pea tohi ia e nau tolo ai o tae ngata. O whare au he tala noa koe ni ke whate mukarate kakato. Ai umahino e kai ke tae ngata. E whakangata. Solo tuange koe bari e mea koe mau kia hene he kempeini. Lo tong kau kai ke ho haa ke mea koe he koe ngahe e makatunga le reipa lau maari le reipe. Pea na e peisi peia I he uri poti. Koe iu ila pe unau mao e submisi na agiris. Ki he ririu kone whahe ua no hongfuru. Ke makatunga e nau tala mai ke tau foke e tahi wahe o wahe na tohi e agiris ya hene submisi ni. Ke foki ke tahi wahe wahua. Whakahiwa ngai kaka. Solo ko kuhinga tala noa he peheni. Aparte ke whatonga mea koe mea lere continuously improve mea lere time from time to time. Aya koe mea lere na whao e tahiwa iwa ua. Os improve hono ngahi nau koe a umai ke wanoa wafa. Koe whakakaukau. Aya unau tala mai tukua ai tau tole ngahi mea lere no poni tau foke ki mea lere koe na e whakaukau I he kau engineer koe na ngata pe e nau wa usia he tahiwa iwa ua. Whakapapa plau ke kau mea koe ni tau whakakaukau I. Koe mea koe intellect. O kui kai ke tuu ea ia. O pau ke ahano pensi si ona. Pau ke contextualize. Koe context koe mta wau ke tai mini ko tau osliriu he amanaki. Ke pure I lere yang e whonua. Ke whakasisi e korapu. Koe uhinga ina tau pasi mai ai me pure whakatui. Ke pure kone wano hongfuru. Koe ha meu tau sio ke he ahoni. Loto corruption. Kako ha hono makatunga koe ke lawai o whate mokalati le rei e mea koe ni. Ono inga he koe tangutu koe kau no pere. O kui kai ke nau o si le hanga ton tau e solo ke anuki. O tui wano o tui lakepa. O whafanua. O si le hanga ton o
o kou tuku aki I mou tolo mou te pire. He waha ue kau poto goe mai nau whakau kai paanga. Ta mo apasia goga nau tolu, mo tae mausia, ke mo hiki nima kui ai bewa I mohanga whatonga. Aia ki au ia, te tau lava peo tala noa mo hou eiki, pea moe tui, pea moe kakai, he funga te pire he mama. He koe whakatala noa koe na whai he report koe ni. Ai malawa atongani o foki pe, ke toi whakatau lama, ke mauruta nofo, na makatunga ia, I he foi, mai alalo koe ni, oi whakanofo asosiari. Na kau nai e whafonga ha I he tau liri wafe hongo fulu, na kau no bere he ngahi mawhai na omi ki he kakai, pe na te kai naka ki kau na tori ai na he unga ke fili be kau no bere ki Taha ko toa pe, te tātua submission ko toa pe una be, ai ka whafonga kau no bere ka whafonga kakai. Tō maa be, he koe anga mahin pena, iai be ka whafonga kau no bere. Even e submission ko na akirisi, a submission ko auriti, na nau pe mai pe, tohi wa kau no bere, tō tawhite kakai. Na kai ke peheia ke nau te, iai pe, ai ngai submission ke fili he kakai kau no bere. Kana whamaapopo ko ai reporti, na pehe he reporti. Ko anga whakanofo society, o ku nofo whakahaa. Pea ka pau e fili he kakai, e te nau fili pena tolo he haa line, Fili whakahaa pena tolo. Pea e kakai ta tau pea e o mai ki wharearea he taimi. Sai. Te ke nau taha noa nau toria ke lau maaria o whakaukau, ke o mai hakau whakafofonga lerei. Koe ngahi kauan ko mari watu, na aku whanongo hono tautou rea I he ne awhio ai hou eiki. Ke nau whiri maha kakai rei, whiri maha kakai waka. Ka nei kai pe ke whai pehe e reo. Na hangi le nau ki alu ke hepe. Ka kohono mo ni e solo. O whina wia e whawhonga kona no pere kona awawau. Anu seha ko mikakati. Koe hanga pe ne au sia. Ka kohono mo ni tene whai ak pia hono ngata anga, ko hono le rei taha e, ka koe palo pare mai. Hono le rei taha e. O koe ke lau maari e ivolo ia. Ka oho kui holo pe ia, he hanga ene mausia. Ka koe ngene anga e whatonga I uhiki ni mai ia, I hapure anga, ke nau whakamore pa anga tu hau e kakai, kai ke aha nola. Kai ke aha ne tokanga ana, he ko kala no ani ko isi ko ni o mahari e ka umanga fa he ko anga hono fotu ko lulutai so na ufanongo na puna mai lulutai ane ki pe ke pe ke puna ki hapa I te foki e vaka fo o ko mau ko tau ne hiva ko tau motu ai vaka kana ko price ko na fa tau ke vaka la ka nge vaka fo o na to ke toki hu mai me factory Aia ko sio o manini ia he anga whakaukau whakawareware. O mawhasia kakaia. Pakapana nau mawhasia ke to tongi tuku hau mo fuaho nau kawenga nau soake whapoto. Kai ke utu iau e vevela pe. Te ko sio ke whupanga ko ia. Mohono ngai whakamore. Aini koko os whakamore he lulutai. Os ova he tolungo fulu miliona. Sio. Na e mei holo hi fai hanga hi tute mo hanga hi mea. Ai ko uhinga I mawhasia. O wawe la unga heni I motuni heni. Ko foi ife o no panga I nima. Ko tonga tapu. Ko foi ife walu panga hongo fulu. Sio wawe ni ke mea tope mo tauhi he pe ka o whakamahuinga ngeia. Ka koe whaka ilonga ia mawhasia. Ke maua se ni ke fua ake ngahi mawha hiki ko ni e so. Aia ki au. Whafofonga, koe ne tū koe ni I he whakaukau. Whakaukau koe ni awhiwala. Oku ai whaki hono tukua ki koe uhinga ho whakaukau ke whafoke tui ke whirika no pere. Nei makatu unga he awhiwala ka koe whai mea whakasosiare. Ko ilo bea he ta programa ko o sima programa ki mua. Na ta tala noa he na ki lawe I hakea I he ta whamatala kupu tolu ua me kupu whatolu o tala noa ia ki
ke ngahi whatongia whakasosiare o kau no pere ki he tui o ka pai hoko whahen ki he talo ni o kai ke kawa e ka whafonga kakai ai au gai nau honau whatongia whakoni stu done o gina doluia I he koni stu done ki he tui ve even ka pau ka afwala ki nau dolu o kuia I honau whatongia whaka afwala I he koni stu done ki he tui Kai ke mahina kau tare te au. Mahina kau. Ko yang ai na kau. Ko kau ko hui ngai kau ko pure de rei. Ka ko e. Ko kiau ko ku fia he na tu ha ke o ilo ko na fatongia ia. Ko me ke tohi e ko ni su tone. Ka ko na fatongia ia. Ai afi wala ko me ko hikire wa ta no aku. O kui kai ko afi wala ko futu penu. O ko afi wala ko futa wala. Ko afi wala ko pure de rei. Ko hinga ko aku ko ke nau hanga whakawala e ne afio ko pure de rei. Ke nau whakatelefua e ne afio ko pure kovi. Ko whakaukau e. Hei kai ke mo oni, kai ke whakanatura, wai pue ngai lao natura. Kai ke whakanatura, ke pehe, te u korapu, te u tila, te u kāka, ke awhia ke ne afio. Koe uhinga ko whatala noa ke isiu ko ia. Koe nau ilo pe ko nau whatongia ia. Koe ne tōloloto e pure rei whatongia koe. Ke mo oni, ke wala le rei e ne afio. Pake nau whakapapau e pure I le rei tu hau. Ke le rei ia, fie marie, fie kakai. Ai wala le rei e ne afio. Ke koe kakai, koe nau fia. Koe nau hiki. Koe mea koe ui koe lau pis eiki. Whafonga kau ki whakaosa ki mua konga ko ni kata ki awhi ki he campaigni. Ko ngā ko ilo I pē ko o todon ki tā ki I talanoa ke. Mei whai ai whiri hui ka hau ke whanongo pē ka inga. Tūnga koe campaigni. Ka ko ki whakaosa atu I he konga koni ta talanoa ki ai. Ko ilo pē ko ngahi ko konga pē hala whono ngā pau ki ai. Pea mahu inga pē o mai ngahi whakau kau ia. Ke whatalanoa ki he mama ke taktaha tawa daina taha ki o mai. O kuke hoha ki he pili he tau ka hau, he tuunga koni o ku halafononga mo whanonga ai, ka mo ka takitaha tuu, ki mo tolu koni, ka tau whito ki mo tolu he patoa, ka mo takitaha tuu he ngai mooni koni o ku mo tui ki ai, e hoko ia ko e paloparema ia ke pili he tau ka hau, o ku ke hohaa ki ai, pe o ku ke hohaa ngi koe ki ngai mea totonu o ta tau e pepe ko toko whiha e lama ki whare area. O ku kai ki te hohaa au ke whiriso. O ku hohaa ngi au ke pure I le rei tu hau e whono. Ki au ia koe whiri koe mea e kakai. Pako na pure aki he ngai whata kempini. Taha e ngahi mea he kuhua tu pono whare I au tokua ki alo tala noa holo ke ho e ki tala noa holo. Ke whakahegege nau tolu ke nau tui mai ki whao. Tanga mamau tai mea. Koe te alpewita whai pehe ka pau te whakasio ke mau ha te mawhai. Ke nau pou I ki ta kai mau ha te mawhai. Ke hu tui pehe. Koe tui au ia solo. Koe whakaukau e pure rei koe koha mea ke te hanga kita whahekeke. Koe mea whakonse nisia. Pana malanga pia o te mo whanau mai tolu ko ureo. Whanau mo toke ki re o whanawana iki atu. Koe konse nisi. Te mo tui e pure rei. Pia koe uhinga e kuhanga o hake isiu. Ta e ilifia, ta e ke pehe ke pehe ke nauhanga puke holo au ke. O uhinga e kuhake. Ke mama e kakai. He anga hono pure I ki nau. Ke unga ke nau whiri hoko, te utaka koe solo. Even e ai tō wholofola ni a whio, o kore mai, koe ne whakareana e pen, ke kakai to tong tuk hau. Te koe ne ilo I koe mahu inga koe whiri koe to tong tuk hau. Ke whakapoto mō whiri. Ka e malawa whewhe ke whakapoto e nau whiri ka pau nau ilo. Pau koe ke nau ilo na tōre whaunga o whakarerea ke tuk hau. Hono pure I tuk hau. Koe uhinga ia ko mate ngata ai pe au e ta kono moni ko fare kulao o kai ke pehe ke te hau pe mo te tau fehi ata even hono ngahi turi koni o kuso o ku tai whakalao tai whakoni sutone o si whakahino mai pehe koni sutone neongo ho mo ki tohi tu ni o atu he kupono wa ke mo whau e tohi tu ni
ka koe tohi tūtuni koe au pau ke ni hanga whakahiri o lunga, ai ngahi principal o ko mai he konstitutoni. Ke ke buku whai tūtuni be mo tol ke mo tūri, hataha ki tua. Pea mo ongo i koe ngā koe wate mawhai konstitutoni. Koe wate mawhai toi tūtuni. O kuta ofi e konstitutoni, lolo tonga, ai ha whakatahi whare area. Whakakaukau ange mea koe nipe uhinga lerei, uhinga lerei. Koe ki ahau whare area koe, koe tau koe ko osi, na ahau wa walu, tau wa tu, ahau wa nima. Awari si koe ape tolu noa whakatahi whare area. Koe hai uhinga, nai tūtuni e he konstitutoni, o kutapu, ke whaka ilo, arrest, ke puke, whakamau, judgment, hataha me mipa whare area, lolo tonga o ku lere whakataha whare area. Toki o maa puke, he koe ni solo, koe uhinga pe whake whakairifia koe ai tokua, e toa e te wahe. Solo ko osilea ki whare area, uikai koe alau ki whare area, koe alu wahe. Koe alau ki whare area, koe uhinga, koe whatongia, ko vinanite na whatu mo wahe nga. Mahu inga ka nau tolu ke pure ere nau tukau. Ta koe mea au koe ke uiri fiau ke utu tau heturi mo e pea moe kolokata ire ke whaao mai tukau ke tuku e nau kai e tukau. Tuku e nau wa inga ke tukau. Na kure he mea koe nia ne pōta ko meni ko ko e sot. Te kono uhinga peheni. O stoton ke tau wako me ngai whehalaki moa. Ta koe whakamau whakatu i koe whakamau whakatu i koe asika. Royal Commissions. Na e whakamore miliona ai e. Fu hopo, fu o loa lahi. Mo e fukau loia mo e fukau whamau na mai mimu. Koe nau whamau pōpō na e peheni. Kau e mate koe ni he mate whakamā, mate tai uhinga. Pea koe whakarea koe he ripoti. Ka pau na e whakapoto-poto. Whairea ko whakapoto-poto. Ka pau na e whakapoto-poto. Ai whai tūtuni e kau mau mawhai. Hei kai whakatau e wakai. So koe mea ngo ko ngoi manuki ia e kakai. Tala noa mai koe tau investigation ni he ngoto ai waka. Nai to tonu ke nau whama apopo mai whehala ke kapteni, whehala ke kauaka, whehala ke kowe misi ni pe kowe sinoi waka. Te kei ke ha uia ki ai. Tala mai be nau tolu koe mate, nai kai mei malawa ke hoko. Pea na kapau nai whakapoto-poto whai tunu i kai whatai wakai. So ke whai tūtuni koni he tuku hau e whanua. E whakatau koni waka fo ou koni. Te rawa mai na ta. Taha 5 milioni. Oska mata e neki puna hape mau. Te ke rawa hata uia ta pira mahina tolu. O mo pehe o fefe. Mo pehe o tau fefe. Mo pehe o fefe kakai. E fu sirini koe na i mei whakahau. Koe more koe moe mate. Pea moe koloa na e alu moe fu waka ki kristai. Te ke hanga he kau whawhonga whare area ia. O tui ho nau sū. Tui ho nau wae he sū e kakai. Ne nau whe ao moe whaingata ia. Ke nau wako aka whakapoto-poto e whai tūtuni. Ko loto ke whaipe. E solo. O kulahenge o kuongoi o mawhasi ahe. Taimi tau tānoa i ke pure kōi. Ka koe uhinga e whakatala noa ke u isiu peheni. Koe whekumi pe a kai ahau te koe kakarasi koe nofo ho haa ke he whiri. Koe whakasio mawhai. Ke haua ke kapure i rei ka na wasi whakakata ke te auia he kau inopere. Ka pau te mousaina ki MOU he. E kai ke mouto e kau he whiri e whiri pare mia whiri minista. Ka mou ri taula pore rei. Te whawhisi au te whoki au ea alo whai tāpulu mo ngā wea whiwhisi. Ai mea ku whiwhia pe au hono ai. Ka koe uhinga e ku whiwhia aku e mea koe. He ukai peke whanga whatonga e whaua taha whakau. Ka pau te whatonga e koe ni pako osrea pe au e mea koe ni. Koe kau whakafofonga koe ni umautu whataha o tala o kukowe pura koe. Koe tau tūpeo whamalanga ki haki matawaiwai. Pepe haka pe whamalanga, pepe whamalanga kore. Kore ki au solo koe waki stepu pe uloloto e pure kore. Kore pe ha mea.
ke whanonga mai ho wahenga o kuke kore. Koe kamata ia ho whakaukau e pure ko. O inga hau ke whakaukau I koe whiri hopo. O koe ke whakaukau I koe ke mate he whatongia ke pure I lele nau tukau. Pea tuange whiri koe mea eka. Ko whakaukau ke te whiri koe ni. Even e pe ngā e ue pen. Ko eo o ko e solo ko o stara noa pea koe whitu e tataki ai. Whakaukau e takai. Ka pahe ke tau tānoa mama. Ke uhinga lelei. O yo ila po ngai whakairi fia koe. Kako whamea pango ia pea uia. Ka sai ke hoko mai kei taimi. Ka rawa ke mama ka kai ke ngahi maka ngalo koe ni o nofo lo peia. Ka pate ke whafoke whakaukau koe ni solo. Koe uraki hua tupe. Hanga he ki kau mea whakaloto kovia o mai ai fuwewe ke whakailo pai puia. Koe osu patapolo karam pau tala koe vewe. Kai ke utoi tu mea haloia pe te utoi whaiha pe te utoi more he research pe te whekumi pe te ulau tohi halau koe peanga pe sea. Ko tinai ka atoa te umea koe na tuange nau flue nau keisi he koe criminal case. Pe li he whamau ki to. Osi. Koe tuai pe li he whamau ki kakai ta taupe. Na hanga mai na tolo au hofi au. Koe maka ngalo ia solo. Ospa nau pehe, ka pau na sai loia, nau whahu mai rewa a klaiwe tuat, nau tangi. Os te lihe whamau ki tua. Ka koe poi ni e solo. Ake I loia he kakai he ahon, o wai maka ngalo, e he fufo I waka e pātoa, tau os mahino e au. Tau ka kai koha me e more hau tai miu, hange pena o tore koe whanguri I konu ka alo koe ta whagi solo. O whare area pe te utaranga I au. He koe whitu ia o kia I tukau. Ka pau na aha tukau na tuke ia nau tau nau hanga hake ki ai. O aonga rewa. Ilo e koe wange koe lau e. Tuku ai pena tau lahi tau momo ai. Koe whakakau o tala noa ia he platform o mama. Angi koe ni. Ko tā noa ia I whare area he koe whitu e tuku ai tukau takai. Ko whapapawa tolo ka pau I to'o mai tuku hau o awea o tuku he waha koe no mounga talau mo mounga lafa. E kai te nā no whatahe whare area te nā kutulu ka tō na tō ke fu moana ko ia. Whakaponga ke tūko ni o ku mahaka tō hongo fu tahani mani hono omi whiwhi ta tau ko ni. E ko peke ki lia tō mua he ko ngaha ku kona ku kata tō keo ko ke mea. Yo ki whiwhi ni o mai ko ngaha o tala noa ko eke he report paanga ki he u kautaha koe. Ko eke mai ke eke atu ka koe pe ko o kui whi report ko e kasifiki. Mahalo na ki ngau he kasifiki. Mahalo apito ai mai mea koe na. Hena ai ke whakatala noa he. Kapana mu whatonga he laiwi koe ni he mau COVID network. Ase ata, kakai ke ase reo. Ka mau ki furi whapuri ke ata ka ase reo. Lau ngai pe kakai ko whi ata. Ai me tai wena ase ata. Ko whi reo, ko whi koe ase koe reo, ko whi ata. Ka koe palo pare mai a solo. Kane hanga, kai ke whako ta noa whako solo he koe ngā. Ko whatanoa whoki he launga ko koe mātua he aho koe. E nau tae mausia. Ai tangi mai kaure ka he kai he pi mo hone pa na ona to tutu e fuwa sa whake. Mate pi mo hone. Pa na mai na to wako na ulu. E kai ke fuwa e mangome ni. Koe tae mausia pe. Ka pau na e tari he pure anga. Ai kasfiki. Koe kou whanonga o ki taime ne a whioi ni wa top taku. Koe ne tae whie maari ke communication. Ne loto ko. Koe satellite pe e so. Ka koe satellite koe na mauhanga o whotu umai. Ko au nau spia hete whakaukau koe a. He nā ko hau mei whisi o kurotonga pāngai wanoa. Ki he kika. Ai teita koe tongani. Ka nau hanga whotu ua he poate. Ke whahanga aua ke connectivity. Ke a o ke ose tau. Panga tahi e kika. Koe taimne nau whakamalolo ia iau pia me he poate. Nā ko slava tuku hifo. Me panga e wanoa panga tolu. E taimi koia.
taimi no ku ke he laini pe ko ya na lava panga o panga ta hai taimi ta whakapalani pe pawai palani pe ka koe uhinga ia i whata noa sol ai mahu inga koe ke te mausia ai industry to ko ngai poate u te kaua he koe toki poate ia i tongani o si lava he kau u poate o tuhifo so koe me koe ki hanga whatonga he tō lahi koe aho koe nai laiwi taware tawawa uni akapulu mo ha nai toki malawa ia hono tuhifo koe so ke fotutu ki mua mo fotutu koe na aku tau kawe koe ki ai nai tuhifo ai price me panga wa noa panga tolu what it means ke consumer solo koe kika ko toa peu ke whakatau o kou whao panga tahitu ho kato o hao peu whakatau ho kika kou whao panga tahitu ho kato taka pau ko ho foi kika ni manoa o foi panga tahitu ni manoa kou whao kato sio ke implications oi sai koe uhinga ulava e tapolo kalama koe ni koe ki foi tivaisia na hao moe me tonga koe no molo koe communication ni heni o asia me live koe tai mau polo kalama motu palo parema kakapau na nau fai e mea koe o ku mal e kai ke e ongo i he ngahi business ia pe mo kakai ai motu wone ke ipolo sio na whanongo he ka koe mea koe te toko haki whare area na whanongo he press release pare mea o ku nau osi saini tokua ke toi hoko e foi ke ipolo me wawau kau e whakakau whakaware vare e so kau e whakakau whakaware vare ka ko umea ka to ko ni mantu ko talu hu ki whare area mo mau kepe te ke mau o whakama o popo ke mau tala noa le rei ke mea ai ako tala noa le rei ke mea ko ne ke ipolo tala noa le rei ke mea ko ne kasiki i loto whare area kai tuku ai whataholo tata whaluku holo ai veve so te wati whatata ko ni so whakaukau ngi ai ko ahoni o ku tala i tutuni u kilti a panimarama pa mo police commissioner go na taimi e toki oange e na tautea he wiki ka hau ka koe hia ko ia na hanga una mo ai o wa ta nima ai nga popula ko winga ta no ai solo pehen al hake pe pureanga ko ni o ilo mau fai hala pureanga ko na ave ki pa mawa talo na pureanga he os ko agirisi mo na tu ki ai kasiki tu ki ai be ga do ko na tolo pureanga ko na tolo ai information ni ko na tolo ai mo ni ma ui he na ngahi wau si ai whare paanga ma ui ai konture ko na tolo ka pau na e ha mo ni ko folo e na te pe ki fa mauanga ko mama ni mo so ka kau ata mai de rei ko ke wiro ko fa nga fa fe hui ko na ko ha u mi fe fa ko di mahalo mahino u o ba fa madala ga ni mahino opito dagi fa os dagi mo ai campaign ko nu fa hoko ko ilo ko wika hau mahana ngata ai campaign ko nu ba ta fa he tu site ko wika hau fa hoko ai fili pa kona ku ke lodonga i baba una pe mo fa fonga ko ia o tonga ta fulu fe to unga gui ai campaign i he lolo tonga ni he ngai takai holo ko i ngai fe tu gona ku mo ostakai ai ko ia so nei ko no moni fo ko taimi tuku mai ke campaign ko ni me he le si taki ko foi mahina beta kana mau toki ospe a fare area he wiki ko pa mama he wikos pa mama he wikos ke campaign ama lava mai mo tonga ta full i he whakaukau ke whai hatala noa mahino pe ke kakai a mahu inga o fi si igoi lahi fo ke mea na whetauraki mo i whare area pana kuongoi o kukai ke i ngawe aki ai whai tutuni a whare area ai mama e lotu mo i mama e ako wai kau whai whekau i whare area wai kau malanga hoko wai kau
kau toke tā, wai kau ele la pi. Kau whatonga koe ke whai tūtuni a kia, koe nau hiki ni mā nau tolu ia, oku peis peia he toko taha koe, oku ne wari e nau fo i mā. Ai koe benefiti. O kai ke, ai au nau whiri nau toke nau mui ho nau a moe paanga, e kai nau whiri ke mea kou totona. He koe mea koe ni e solo nei pehe. Ne kai ke pehe ke hafa kau. Kana e whakatupunga mea koe ni. Tai mua na mauhanga tālanga i e fo i lao hia sei. Lao hia sei nei kau e he mamafa kau. He koe foi, koe hanga koe he pure anga whakamohenga mai e fo i lao hia sei. Na hanga o mai ai hopo koe hopo a volato tuai mi uta pe moi pure anga. Ka kai na to o whatonga i ko au e na hanga o teu e fo i hopo koe. Whai recess mo ngā ue ki fo i hopo koe. Ai koe taimuna na o mai ai koe makatu ngā ia ko mea ke he anga e nau heka mai fo i lao. O ku nau lohi haki e nau tole whare. Pea na umalanga ai. Fo hopo koe ni ne kai ke uhinga ia e kuna nau hanga pehe ke tari hia sei. Ai ko no whakarea taha. Ke o mai fo i lao. O mai fo i lao. Ke ne hanga whakalau ia whakamau anga. Ke tari he whakamau. He whakamau. He kau whakamau. Ai ngutu lau ke hoko ko whakamoon. Umalanga i ngai stended whamamani koe mea koe hia e kai ke hanga ha whakamau o whakahala iai. Ha taha ki ha hia ta e tene whakamooni i ta e toi vei ua. Ai koe ta e toi vei ua pau ke iai e whakamooni pau. Pau ke iai e kai ke kau e ngutu lau. Koe whai lau ko niu tamai. Whakakau at mo ngutu lau. Kai tuku pe ke whakamau, ke whai at pe ni whakapoto. Si solo, nā ku o ngō i au pito he nau. Nā ku pehe, nai whiunga pe ku hanga o malanga i whakatekinikare. Pe au whoki mai rewa whakamōlare. I he whakaukau goni. Mala i ange. Ka tauhanga o ave hatonu hia ki ngau pōpula. Pea ka pau, ko ne ngau pōpula ko ia whakaongo atu e ne whanau ke a koi he ngau pōpula ko e nau tolu. O ta e malawai mo ne whatongia e eke mai e toto ko ia ki a ki mau tolu whaula. Nā ku whakakaukau au e hoko e ku whakamalanga ke nau whanongo ke ki re o wana iki o nau konsenisi. O koe ko halao le rei. Pea whakatala noa fo ki solo. Ki he... whakatala noa ai ki he... uhinga le rei pa te atai mkou whae vote of no confidence. Pea ko ha impeachment ke nau hiki. Hiki whakataha pe. Pea kono uinga... Unga whanatula eo ke pipiki ke mea ke mauna amore. Whanatula pe ke... Iai benefite more mea koe kapau e foi vote of no confidence. Mea koe nau gongo, i koe taha benefite more ka nau tolu ka pau e foi lao. He koe foi lao nia ke kawene a ke kakai. Anga hono tataki mo tauhi a ke kakai. Kai ke more he nau wahe, kai ke more nau minister, kai ke more nau mawhai, kai ke more a hono whakapapai nau tolu he kakai, he society. Kai ke hamea e more ai. Ka nau hiki nema pe. Koe uhinga ia nau ku whawhetu taki mai rewa o dei. Kono monia nau ke ilo pe koe. Ko kau ke te au kono o kulere. Koe ne fu whama pulu, koe ne fu whama ahi. Koe ne o tu palau. Tau ataina pa whiwhia peia pa ka marketi wal peia whiwhia. O kai ke te ai. Ka koe kore mai e au ke wheilau. Te kono hinga. E neongo ene whakasake ana he ene tau ataina. Ka koe hala whanonga ke ka hau e tae malua i ne whanau, moe ku whanau, moe tau whanau, e whainga pure kovi. Ka pau tui ke pure i le rei whanua, alo resisita. Alo resisita, e tok osea wharearea te mautok whinga. Ka koe uhinga ia e, pau si e tai miso. Ana mau si haupe, mau haupe o toa tutoa i pangai motu.
whamaapopo mai ka i ngā whamatara ke. Us mahino pe ka nau tōria tinitare. O tinitare ia ko tangata mui whiwhia pe. Ko koe ke pōpula e kata. Ka koe whahoko o tānge ke tau whamaapopo. Whahoka nau tōru. Koe nau wheohi mo nau whetakai whalokua nau tōru. Sai pe ia. Ko ngono ingana nau whetakai pe nau tōru. Mo tinitare pe mo minisa malolo. Minisa moi malolo. Kulo tō hiki atu ki. Aku nau wheangai pe nau tō he fo i dimension ko ia. Ko fo i dimension e huinga kui he ni aku ia. Ai mahu inga ke nau whakaukau lahi. Whakaukau loloto ke pure i re e tu hau e whanua. Ke mau luta mo tolonga mo tu loa e taulanga whanua. Ka pau, pe koe anga e ko au mo tonga tapo ngofula koe anga e ma whakaukau. Koe haa e whiria ka kai ko mea ia nau tolu. Ke he pe, malawa maua mohe le rei. Na ma whai e whei lau lau. Na ma ala lava. Koe haa pe hono ngata. Koe ia pe. Kau ku whai e tuiaki mo e whei lau lau. Ke whakamama. O kai whake malanga. Motua goni o kui o siu peritaria. O ne pehe koe whainga maari e. Pe moe whatongia. O ku kai ke lava ke whakamawahe. Pe pehe ni ne whakatala noa. Koe whainga maari e na e mau e sotoma. O lote pe. O lote pe. Ka koe whainga maari e ne mau e kāpa ni ume mo kāreri. Na ia i tono si isu ia mane kawa. Ane pe ngutu hua ange. A sotoma e. He na e si. Ai ki whainga maari. Kako kāpa ni ume. Na ia i tono si isu. Kaya ia nau. Be responsible. Ai whainga maari e na e lahi. Ai ki au he ku. Ko loa ka au ia. Ke oange whainga maari e lahi. Ke wahenga tahawha. E nawanga sio ke mau inga ngā ue e whakalukufua e whanua. Ke pure i re rei. Ke koe hiki e wholau waka. Koe hiki ai koloa. Koe hiki ai uhila. O koe koha mea pea he nau wahenga ke nau tānoa. Te pehange mai koe whui lao na e tari. Pea ngofua pehi a se ia i wawa. O kai tapu e tonga. Koe mahu inga ia e solo e. Ki hawe ko i hanga ilo ko ha mea hoka pongpongi. Ko mea peo ko ilo e au ia. E kai ke hoko ha mea pongpong ka pau tau mohe e au. Ko anga ia whakau. Ko hui ngai ma kau waka mai maua pe mo tonga pongfulu. Ko tuiaki pe. E ilo na ia ha mama. Mahu ngai ia ka kai whanua. Ke pure i re. Ko ospe kone ta programa ko ni te ma alu ke muto. Alo rea he ngahi. High school ko ni a wawa uni. He whakau kau e pure re rei. Mo whakatara noa ke hako tupu. Ke nau engage wawe au pito ho nau ata mai he politiki. Pa mo ngau i whare area. Ke ospe a kou nau hanga tolu mai pio whiri whare area, alu i whare area. Ke nau ngawe a whare area u nau ke iwi. Kai tuko tataha o. Tuku ato nau ngahi iwi he kai toki o mai mo i pēnua. Whai e whao i e whare area. Whawhawhanga ko ilo pe mahalo ku ange ko ke whamatala ki ai, plahi mga whatongia ke whakahoko, hiri ange polokalama ko ni. Ko pehe mahalo ngari whiunga ta polokalama he ahoni, tato ki hoko atu i he taim tatau pe ui kahau. E ko tui mahalo e te whainga maari e petu sita ui kahau ke tato e polokalama ai. Ka pau. Koe peke ki whahoko atu pe. O mau toa tutoa he wha i tawa. Pea whakawhi a tei pe kakai ki he holo ue siliana. He taimi fitu. Ahoni ai? E ahoni ai. Koe ospeni maurere ki ngai high school. Ma o tari masa aspohiwa me malai. Ma ori forever ki tawa. Koe whakaukau e mo tuani nai. Hangi pia ko alo campaigni ko i kontafi. Koe taimi koe nai mahino kau o ku press release e pure anga. E tā aia he kakai e ngahi nō koni. E ngahi nō koni e ngahi kautaha koni. E nau nō me pure anga he nō misi aina. Koe taimi e nā kongo e ai mahu inga ki o alo toa tutoa. Ko loa pe, ko nai kai uhi ngai ko ngai mahu inga ke whiri. Ko loa pe ka au ia koe hae mama e kakai. He koe me nau o kou
o ku ma wai ho lo toi fare area e solo e nga yu toi ko ya ha meta ko le pia ga pa mo ma nga ya ka ha mo fa na mo ha ke pure ile le tu ha pa mo to mai mo fi filika ko u nga e mau ai va hatu ki tao o loa peia ke na u mama ko ha me ko si tai me ko fi rio fa ye u ka hauso ka we ne ke be time no foi weekend peia ma to tau mai he pure lo ka ko foi marien solo ka u fa se to pe ko ha ko talo ku fola waka mo saia he tai wa valu e o go ge específico go na ma go ki fisi o o lua pe me wafu go ni o ke wafu go tonga au ki ha pai kai pe ke fie kai ha me lua pe me au ki tonga hopo ko he ka me le mo ga te ko ma api lua pe mo pa ke pa na u alu go ki fisi go hanga tohi hopo o lo tohi kai pe ke to he ka waka mahalo kau ia he me na mau inga mama he ka we ako na uhinga tau kawe ko he whakau he kai ke to he ka waka e walo tokang ke ako ke ulava a fot ke he ka wapu me ia ibe me kai be ke to he ka waka tau ne tolu no ni tau ne tolu no me ka ke sio ke mau inga ka we fili ka mo fe mau ke protest he lulutai kai be ke fe he ka he lulutai le ka bana ha waka ke mo e waka ko alu mi wawa ki fisi na puna whakafoke au ki fisi toki puna mai me ai ki wawa ka koe kai koe ke iai waka koe waka fisi e toki kamata na utorea a hono e pelele ka kai te aha opsinia koe lulu tai pe koe hao e wakatai ka ke sio ke whakariria ke pure kowi i koe tu hao e whanua o peu loto lahi e ke whi lau ke whoki wakatahi mai ke mau e au e foi COVID-19 te nao tohi i hoku loto he gai te heko tā luia me tau e ni e tolu ono me o to heka wakatahi e ne wha ue e bosi ka koe protest ia koe laka whakahaha ia ke utu i whare area o rea na koe loloto e ni ka au mahu inga ka au no pure ke pure i le rea pangatu hau o wa ue ni ke mea na hi ai na wanga whi lau ia ka koe mahari e ni so hala ke ulua hala ke ulolo ta koe mana e na maha pe waka e aha koe ka koe hau ia koe ni he ot motu anga wha koe sai koe ki reka pangai motu ne toka nga i ngahi loki mo whare kai ma ta nam le rei pia e ako ai koe me kau e me ko kau e he kai peke to he ka lulu tai e te uhe ka wakatai Malo bito fafonga ko tui mahalo ku pavevia bito e lava le rei ta PAULA maha hon ka tatoki filonga ki he wikau mo tala monu atu ki he campaign ku hoko ko nga ko na ku fai mo ua ka tatoki sio he wikau ofa atu ki ko ba mo e nga fai mitongana oi ai ko ta PAULA me wikau te ta PAULA me da mo whakafonga a wa ta fa e o si ai gone mau pe ko ya pa ta PAULA mareva alo so o va kainga mo fa malo atu te mo dolu he lava le rei ko ia tau PAULA pe mo e fafonga o tonta fitu PAULA PIVENI PIUKALA fa malo la he te mo dolu homo kau mai lava ki te whahoko ai talanoa koe ni pe mo e fafonga pe me i PAULA i he lotonga koe whahoko campaign au ku i loi peko ai ngai whihu i o ku kai ki lava ki ave ka na ka whiwhiu pe tahana to mai o ave ki whafonga i ake homo ngai whihu i whihu koe na ave ki ai whika aki pe mo kasifiki pe koe na e lava pe hona tari mai e whafonga i whihu koe ia ka ku whamalo la hea homo kau mai ko hoko e taha
whahoko e tau polokalama pea moe tufunga whanua alo au ai ako palofesa toke tā si wala whatani pea ko pong lewa ko hongo fulu e whakahoko e polokalama mamahe ai taka tau ka sponsor ko South Pacific Loans ai au ku e whahoko whatala noa ki a Starik Tupo kai ke sola ka te motolo e whaifikau au ma wha polokalama neo ngō ku kai ke tainimi koe ke loko fu tala noa politikari e whaifikau ka mosi lo pe motole lere pe polokalama e paupeke ano ki swingi i hifo e whaifikau hawhangi mea wha politikari koe ngā hene wakai kia hea ku lahi apita ne ilo ki he ngahi mea wha politikari koe ngā koe tuunga koe i he koe lakanga ku une mauhedai ni mi o ku whaala ala hole whaifikau me ngai isu koe ia ka mahu inga he te matala no ke ngai mea whapaanga tukunga koe ai South Pacific Loans ko tau tahe tau kau main sponsor i he Bipon Media pea ku lau tau ko sin ma tae tolu pea lu tae wha hono sponsor e kau taha ko ni tau polokalama ko iai e whai whakata no ke hongo fulu pong hoko e taha ko polokalama ia pea mo whai whakau saris waka ai a koe ka whawhango sai o ne pea hoko e tolu a pongpongi he fiafi polokalama ia pa mo profesa inoke waka ngai polokalama ia gulawa ki o atu i he polokalama i wikini ngai koe na whahoko atu he kamataanga tauni e whanki polokalama pe te umalawa ke o atu te ulawa ke o atu i he tauni koe ngā koe tauma o au pitoin ke te au penga ke whakakato e whanki i whatongia pe mo e whikumi o kuwhai pe koe iai he kai ke loko fuu pe he ke whinga ke lere me pongpong ke fiafi ka te whinga pe ke o atu ngai polokalama koe ko ostotongi mai ke whakahoko atu i tauni pe ka lahiangi whainga maari e ke whakahoko ai ngai whatongia ke he ka o atu mo e whanki tu waki koe ni ke togoni atu ke ringi motolo i he tu waki atu ko ia ange koe tu waki koe ni na ko atu ki South Pacific Loans ngahi fia mao ko toa pe mo fia mao fika waki pe mo South Pacific Loans hau fia mao me whakapaanga fia mao no ke tokoni ki o family pe ko hape ngai tono no te ke lava le rei pe ke tala noa mai ki he South Pacific Loans o kuna loto le rei ke nau tokoni i koe koe kautaha eni o ku kai ke sola ia ki hataha ia te kimoutolo ai koe kautaha koe ni o ku iloa ki nau tolu ia nau tokoni i koe ia tau kāinga koe ia me he Pasifiki i hele pehe o ku watu ai whika telefoni koe ni ke te kimoutolo kau ke fia mao e tokoni koe ni noa balu nge au walu hiba walu i he South Pacific Loans e lava le rei ai kautaha Tarik Tupo pa mani kaunga awe ke nau tokoni atu ke te koe iha au whahinga fia mao pe ke tu taki rewa ki ai koe fia mao koe ia ki he e hulu ha o katoanga mari pe katoanga birthday koe ha pe whainga katoanga pe fia mao pe hulu o live te mau lava o whahoko ia maau ke ngā tai ka pau ke fia mao ke hik video pe o e live ka video pe o ai video ko ia te mau lava ka pau ke fia mao ke whahana whaitai photography nga he ata i he mari e tau souvenir ia te mau lava mo e whitu tak mai ki whika kona noa wataha ua noa nima noa whitu pe a whitu i Nosilani te mau lava le rei o awat ki ai ma hoku whatongia koni ma au i Nosilani ka pau puke i Australia ko e tonga live stream tesi o ku osma de kene whahoko e whatongia live stream ka ma au ngai whalani pero hape ngahi mea ke fia mao ke tokoni atu me iai i Australia wha ua noa hiwa fit wha ni ma whantaha lava le rei Londres ke tokoni atu ke te koe te me i Australia koe tau kau taha wala amana ki ke tuuta i tonga e ke tau uta fo o ko ia i he e tau awha me pe moe mai aho ngahi whae amana ki tau hanga tu ki ai koe uta ko ni ko si
deu ke tu ta dia ki ton ek pa o ke fia ma o ngai wala na ke te la lava ke ki he page fashion store wa fit tol ni ma no te na lava o to ko ni ke te ko iha o fa hinga fia ma o pe lava lele ka ta ko ni ale ko lo page fashion store o to ko ni atu ke te ko ina fia ma wala ko ya ke nga tai ko ta avelta si i moana freight services no wada no kiva tolo no itu tak ko frete tene lava o tokoni i koe iha o whainga fia ma o te modolo ko ia i East Coast o rewa mo Silverdale mo mea te tau whare ko Siena o ku ke adati lava o lava ki ai o ka pau ke fia ma o ke kosi o ulu o tuu i o rewa ko e whika tua silana taheba B o Moinui Avenue o rewa te lava peo puka ke lava o whahoko mea ai ngai fia ma o koe. Ke lava e tau ngai polkalama ki au ni tala monua te kati mo dole tau ngai ngawe mandu e taha ho ata mo te foki mai ke tau hoko atu e polkalama ko ia tala tufunga fonua alo au mo palo fesa te ta sesi wala tani ka mo mea